Uko iminsi yicuma ni nako abahanga n'abashakashatsi bagenda bavumbura ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo n'ibyarimburiye isi mu gihe gito. Kubera ibisasu kirimbuzi byagiye bikorwa na bamwe mu bahanga mu bya siyansi, ngiye kubagezaho uburyo isi imeze nk'ibura amasegonda 90 ngo saa sita z'ijoro zuzure maze iyi si ishyirweho iherezo. Ndi mwarimu Kijana nguhaye ikaze. Isaha y'umunsi w'imperuka yerekana by'urugero uburyo isi iri hafi y'umunsi w'irimbuka rya muntu kubera ingufu kirimbuzi igeze kuri saa sita z'ijoro zibura amasegonda 90. Nk'uko urubuga rwa BBC rubivuga, ngo urushinge rw'iyi saha ikoreshwa n'abahanga muri siyanse barwegereza hafi ya saa sita z'ijoro, aho igice cyayo kinini kiba cyabaye umutuku iyo batanga ubutumwa n'impamvu isi yegereye uwo munsi uzwi nka Armageddon. Ibi byago bitejwe no gusiganwa mu gukora intwaro kirimbuzi, intambara muri Ukraine n'akaga gatezwa n'ihindagurika ry'ikirere nizo mpamvu ubu batanga. Buri mwaka inshinge z'iyi saha zishyirwa ku gihe runaka n'ikigo cyigenga cyitwa Bulletin of the Atomic Scientists, kivuga ko gitewe impungenge n'ingaruka za siyanse n'iterambere ry'ikoranabuhanga ku kiremwa muntu. Kuva muri 2007 kiriya kigo cyatangiye kwiga ingaruka n'ibyago by'ikoranabuhanga rishya rizwi nka artificial intelligence n'ihindagurika ry'ikirere, hamwe n'igiteje akaga kuruta ibindi ari byo intambara ya kirimbuzi. Mu itangazo ryabo rya 2024 ryo kuri uyu wa kabiri ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2024, Bulletin yavuze ko Ubushinwa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose birimo gushyira imari nini cyane mu kwagura no kuvugurura intwaro zabyo kirimbuzi. Ivuga ko ubu kurusha ikindi gihe cyose aribwo biteje akaga k'intambara kirimbuzi ku ikosa cyangwa kubara nabi. Intambara yo muri Ukraine nayo iki giko kivuga ko ihora iteye impungenge zo gutangiza intambara kirimbuzi. Iki kigo kivuga kandi ko ihindagurika ry'ikirere n'ibyago bishobora kuva ku ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga mu guhanga ibinyabuzima n'ibikoresho bimwe bya artificial intelligence, ariyo mpamvu ziteje akaga zo guhagarika iyi saha aho yihagaritse ubu. Doomsday Clock nk'uko iyi saha yitwa yashyizweho mu 1949 na Robert Oppenheimer hamwe n'abahanga muri siyanse bagenzi be bo muri Amerika bakoze za bombe atomike. Hari hashize imyaka 2 babonye amahano izi bombe nyuma y'intambara y'isi ku mijyi 2 ya Hiroshima na Nagasaki y'Ubuyapani. Bashakaga kuburira isi no gushyira igitutu ku bategetsi b'isi ngo ntibazongere na rimwe gukoresha izi ntwaro kirimbuzi. Iyo kiriya kigo Bulletin of the Atomic Scientists kibona impamvu zifatika isi igeramiwe n'umunsi w'imperuka uvuye ku ngufu kirimbuzi, gihagarika iriya saha iminota runaka hafi ya saa sita z'ijoro bitewe n'urugero rw'ibyago by'uwo munsi ruhari. Inshinge z'iyi saha zimaze kwimurwa inshuro 25. Mu 1947 bagejeje uru rushinge ku minota 7 ibura kuri saa sita z'ijoro. Ubwo intambara y'ubutita yari irangiye mu 1991, iyi saha yasubijwe inyuma ishyirwa ku minota 17 ibura saa sita z'ijoro. Rachel Bronson ukuriye Bulletin yabwiye BBC ko buri gihugu cyose cy'igihangange kirimo gushora imari nini mu ntwaro zacyo kirimbuzi nk'aho izi ntwaro zikoreshwa igihe kirekire cyane. Iki ni igihe giteye ubwoba cyane. Abategetsi ntabwo bakigengesera. Pavel Podvig, Umurusiya w'inzobere mu ntwaro kirimbuzi umaze imyaka myinshi ari mu bashyira ku gihe Doomsday Clock, avuga ko yatunguwe ubwo Putin nyuma yo gutera Ukraine yashyiraga intwaro kirimbuzi z'igihugu cye ku rwego rwo kuba ziteguye kuraswa. Abaza akabi k'izi ntwaro ku isi bagize ubwoba nyuma y'iki gikorwa cya Putin, ariko bisa naho yabikoze nkana. Podvig yagize ati, iki nicyo neza izi ntwaro zibereyeho, kuguha uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Perezida w'Uburusiya yari abizi ko gukora ibyo bizabuza uburenganzira kwinjira muri Ukraine kuyifasha, kandi bisa naho ariko byagenze. Nuko kurangisha izi ntwaro bigenda.
Ikigereranyo cy'intwaro kirimbuzi ibihugu bitunze nk'uko bigaragazwa n'imibare ya 2023 giteye gitya. Bigaragara ko igihugu cy'Uburusiya gifite intwaro kirimbuzi 5889, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagira 5244, Ubushinwa 410, Ubufaransa 290, Ubwami bw'Ubwongereza 225, Pakistan 170, Ubuhinde 164, Isirayeli 60, Korea ya ruguru 30. Ariko iyi mibare yose imaze kuvugwa haruguru ni ikigereranyo, kuko nka Isirayeli bivuga ko ifite izi ntwaro ariko ntibyigeze byemezwa nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'abahanga muri siyansi cy'Abanyamerika Federation of American Scientists. Nubwo hari amasezerano amaze imyaka za 40 ategeka kugabanya intwaro kirimbuzi, ubu haracyariho izigera ku 13,000 ku isi. 90% byazo zifitwe na Amerika n'Uburusiya. Ibindi bihugu 6 nabyo bizifite ni Ubushinwa, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuhinde, Pakistan na Korea ya ruguru. Bikekwa cyane ko Isirayeli nayo ifite bene izi ntwaro ariko ntibiremezwa. Intwaro kirimbuzi nyinshi zigezweho zikubye kenshi ubukana zimwe isi izi zakoze ibara Hiroshima na Nagasaki. Feargad Dalton wahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo zirwanira mu mazi w'Ubwongereza ku bwato bugendera munsi y'inyanja buzwi nka HMS Victorious, ni umwe mu bantu bake barashe misile izwi nka Trident, igeragezwa rya misile ifite umutwe w'igisasu kirimbuzi. Dalton agira ati, buri gihe haba hari submarine imwe ahantu runaka, iba yiteguye kurasa mu minota 15 ihawe amabwiriza. Ubu tuvugana hari igisasu kirimbuza ahantu runaka giteguwe. Ibya Vladimir Putin isi irabizi ko biri aha hanze byiteguye, natwe twabikoresha bibaye ngombwa. Kuva bomba atomike yacurwa habayeho abamagana bene izi ntwaro. Mu myaka y'1980 itsinda ry'abagore ryiswe Greenham Common ryaharaniye ko misile kirimbuzi za Amerika zivanwa ku butaka bw'Ubwongereza. Iya nyuma yahavanywe muri 2008. Gusa ubu igisirikare cya Amerika n'icy'Ubwongereza biri mu bikorwa byo kugarura izindi ntwaro kirimbuzi mu Bwongereza, ibirimo kwamaganwa n'impirimbanyi. Indege za Amerika z'intambara zifite ubushobozi bwo kugeza izo ntwaro mu Bwongereza, zageze ku kigo kimwe cya gisirikare cyaho muri 2021. Ndetse ubu hari imigambi y'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere yo kubaka aho abasirikare barara bazakora ku mugambi w'intwaro kirimbuzi muri icyo kigo cyo mu Bwongereza. Alan Wright, impirimbanyi, yamagana ibigira iti, Ubwongereza nta kintu buzakora kuri icyo kigo, kigenzurwa byuzuye na Amerika. Niba Trump ari utowe maze agakanda buto yo kurekura ibisasu kirimbuzi kuko afite iruti ya Putin, icyo gihe nitwe tuzibasirwa. Gusa Trump mbere yavuze ko atowe nka perezida yarangiza intambara muri Ukraine mu masaha 24 gusa, nubwo atasobanuye uko yabikora. Inzobere zimwe zivuga ko ububasha Amerika iha Ukraine bwahita bugabanuka cyangwa bugahagarara. Mu myaka 10 ishize ubwoba bw'intambara kirimbuzi bwongerewe kandi na Kim Jong-un ukuriye Korea ya ruguru, igihugu cyeruka kwinjira mu bitunze bene izi ntwaro. Yigambye kenshi kugerageza misile kirimbuzi zishobora kugera muri Amerika. Sig Hecker wahoze ari mu bagize Bulletin of Atomic Scientists kandi wasuye aho Korea ya ruguru itegurira ingufu kirimbuzi inshuro 7, agereranya ko iki gihugu ubu gifite ibisasu kirimbuzi hagati ya 50 na 60. Yagize ati, intwaro kirimbuzi, iterabwoba kirimbuzi, kwiyongera kw'intwaro kirimbuzi byose birimo kujya mu cyerekezo kibi. Ngayo nguko rero ibyo twabateguriye kubijyanye n'intambara kirimbuzi ishobora kurangiza isi mu gihe gitoya. Mwakoze kunkurikira, ndacyari mwarimu Kijana, ariko nkubwira ko niba utarakora subscribe wayikora ndetse ugakana no kukazogera kari ku ruhande kugira ngo uko dutangaje inkuru ujye uzibona. Wakora like, share na comments kugira ngo n'abandi bashuti bawe ubasakarize inkuru tukugezaho. Ciao ciao, naho utaha.